Tresem ne se munko wiase afene nyina nkoka sempa no na de obagye di no mommo na sunhye agya obane wonkonkrodemu. The Silent True Faith Church International Ashanti Region ahihye annual convention also popenia yetuyensa afre na obadwumadie ase acting senior apostle Thomas Adubempa. Dwumadie baso ukriada 28 December ekopem 2nd January 2023 ebaso wo Agona Primary Park Ashanti Region. Itiada so ne say follow me you will see great things. Timechi na behu nioma kese ubehu no John chapter 1 verse 50. Osofo dwumadie sine na so ye Pastor Joseph Nkrumah Ajimai. Sanso na Pastor Abraham Chey Ashanti East Regional Secretary. Pastor Isaac Asumadu Ashanti West Regional Secretary. Asofo yato yensafre ombini Apostle Michael Frimpong Head of Evangelism. Apostle Elijah Eduse Banfo Ashanti East Regional Pastor. Apostle Peter Mensa Acting Ashanti West Regional Pastor. Apostle Philip Efa Nsunamwa Secretary District Pastor. Dwumadie yeshase anopa no nsia kopim nondu debia ewianso yeshase free no mienu kopim no nsia mpamu ye di dwumadie ni nyina abawie ye debia se wo pentremu bia betimi afre 0244542833 convention. Onu anyame do jabo